Karitang Rosmi terang piapan kipati te kangadim lapen ahem along an SPA kahumrida. Khat-khati Gotom Basti along inut Sopon Pol PWD atovar along le kachirai Japan kabor i. AKB CLF ningkan segamai pi dogmoka Sildharam Puralong mai kipado kicheng pon. Carbon Long Life Prime Time Birta Long Peneli Sami Beauty Baby Non Birtang Ton Pen Arjuponi Thang Thang ni Pai Hiniani Dolamara Police Station OC Kulendra Nat Japon Linsi Kalitang Rosmi Terangpi Abang Arpum Kipatu Adim Lapen Aheman Carbon Long Superintendent of Police Lapen Ari Sangho Tumpen Kahumri Paduponsi Apia Polapen Adonarabatum Pen Chinki Chithan Tekang Kidam tang arkoi ciklo ni pai ingkora trogani kali tang Rosmi terangpi kang bodet penajok karbieng long lapen nihang ni rep anta kache thang plupen raratum kido sojo ahonialam ilitum ham thangalong ta kaphire mimi lapen suarlu atumapan kijokwan kavielam kache songase angtong kium plupenajok karbieng long SP Sanjeev Kumar Saikiata inglong alongri arlinang koklong Pirang kia tum athingno kalitang Rosmi terang piapan ahoga kang sai ke palong bek jiapan siding pon pameji lapen sorkar pen kirap ke palong bek jiapan bor iji lapen tovar ki mimia puthak sitami council apan lamthe pali ji pusi ninje tekang kalitang Rosmi terang piapan abangar pumathak ke bat I thing piachet he seta chiparideng ponsi forensic ang thek ke patini pon jiapan ponlo Odlang no kiklem vega bangpu dilibrong parapan kupia kang sai si ki pipo malapen kalitang Rosmi terang piapan ahoga kang sai palong beg jima pusi ongdung araratum chonghong rinti সরকার পিনৰ পৰা ব্যৱস্থা আছে আমি ইতিমধ্যে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো আমি এটা DLSA বুলি আছে এই অথৰিটি আছে অথৰিটিৰ পৰা এটা তেখেতসকলে আৰ্থিক তেখেতক সাহায্য পাব তাৰ উপৰি চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা কেনে ধৰণৰ আৰু সাহায্য পাব আমি এটো আমি বিবেচনা কৰি আছো আৰু আমি লিখা পঢ়া কৰিছো ইতিমধ্যে আমি তেখেতসকলক জনাম Dolamara pen Arjison Rongphar Carbon Long Life Thang ni Pai Hiniani Borpatha Road Division ang Kangarlo Khat-khati Gotom Basti 4-lane junction adung Gotom Basti pen Bongrung arong dongput Khat-khati weekly market kacheleng PWD tovara longli kacherai ke bor I penajok inut sopon pol pua bangphu PWD longli parlo ponsi methang hem kachi kimje phan boundary wall mate concrete wall selampon pangcheng bomlo laso boundary wall nudong ki hut PWD longli anta parlo ponsi PWD tovar anta phalang no pon et lasila puson rat akhi ke pahingno ke kunat aja kongsi alang kilong lo puta karjupon akinang sot dokok Laso boundary wall PWD tovar longli parlo detsi tovar pi daisapan boundary wall kasilam Japan tovar ajam biheglopu raratum theglongsi bongrung arong nothong arong rong khilana pen jor tok biarong aratum adim an humri damsi langchari damlo Laso hut PWD sai kamatum phanta birta PC PWD sai kam PWD SDO Prabhat Belapen Nitu Kalita JE tumta lang humri damsi Tongse Korten PWDSI kam Arona Tengpen Sopon Pualaphan EC Public Properties Kipanahok Lapen PWD alongle Kipardo Kichokchi Theglongsi EC alo Sopon Pualaphan Palepo Lapen Mitha alongle Kidoan Lake Land and Revenue Atumsi Chini Poputa Than Pon Lasonsi Bongrung Arongarat Rat Sai Klembang Molem Teron Pen Kaninje Ponke Labangso PWD alongle Inut Sopon Pualaphan Arona Tengpen inside ng gym. Athe inut advocate pupen chipang tang uilapen sopon pwal ke karbiang long asor takali Dimapur Nagaland asor. Koson si longle ke nam longlok lapen land and revenue asai kamatum munit lang raipen longle pata pithap pipru ke chokche puta chithan poninting.
PWD towar ki parlo pondet ke PWD lapen Land and Revenue asai kamatum chilang pet pen arona teng pen insai nang ji lapen nitumta nang cherap nang chetudun poputa molen teron lapen ari sangho tum pen than pachini pon Projentirang's report Carbing Long Live Thang chikloni pai hiniarni anutina ke kroyaling si ning ka chethe damdo lapen laphansi chiki ponji pura angbong Karbi Baptist Christian Longri Fellowship AKB CLF Amepi Sildharampura long kapaman pon Thang chikloni pai hiniarni ephong angbong Karbi Baptist Christian Longri Fellowship mate AKB CLF Amepi pini pen kecheng siamai paduponalong NKBARO isi pen AKB CLF atum ningkan se kaching ruma mepi niphai hiniar ni pen ingisi moni thoma pharman mai padupon bangso melong arna malam ke than ponjetum unique terang mission secretary lapen Diphu Baptist Church pen megi kathar piatum si than ponpo la bangso melong ame tinalong ke than ponji lake munduli kachepami polam si ingvai ponlo Dear Chunarong Peace Report, Carbing Long Live. Nilip MSC constituency के parlo mate Chokihola block Ainglong Havar के द्वारा रतुमफान सेका चिलांगहेम कि panongpi primary health center ahem kim tanamat arnivangta ahem inkir clean. Koilamati pen kahelo kilometer in koiso se Inglong Havar along Carbing Long Thomas Council pen कि panongpi pen si kachilang hem tibok het dunang jipu mathapon si phangchirop karenga rong along phangchirop sub center po hem kidam tang pinang ananing kan pen kimpon si patanglo bonsita ahem kim tanamat si kachilang hem pu amianan chotlo athi chiklui jon pen malom sobak inutbak anar sang po ghontai sibak dopo chedam thujui po mokumentulo ne puthot chebang thupo lason loksi ahem kim det pen non ke artata pinang an hem ki do hem asar nungta ki ban thulu lapen ki wak thupong haladak tibok tirai tumke se ka chilang war sai tibok het dolo pusi ning chipathe ponantilo sitame kupi ko son penone piniar nianta doctor kave nurse kave pulote sub center mate se ka chilang hem puta ki hok hedet sikime athe non ke ahem ke se ka chilang hem pu toktan bonsita komane jongsi ke so pulote ka chilang dam nang ke hat hoi mate Chokihola, Golaghat, Dimapur, Dipu, Guwahati lapen along kapre along an dam nang koktiti. Rong along se kachilang hem doko kapi ehem adung along chibikok si kahiloan se kachilang dam nang pulute isi therak meme alam kalima pusi rong arar tumpen kajupon. Lasi prabjin pen Carbing Long Thomas Council CM ahin pen kupine ison bak asai ding pon thek sonte ronga soratum aning kang sam lapen ningarong pikji pusi hadak adungare kedu rengma khelapen karbia kheitumta CM aphan chuning ripon Nilipen Samsoniti Carbing Long Live Lakhain ko rapho Nilip MSC constituency ke parlo sarthe tok biarong parai harai kikap japhan pura kirilang soalang royalong thengpia dilong kidu ki ban onga joine kiru bonsitame piniar ni anta akimi selam pon pelang Poriborton sarkar mate BJP sarkar si nonamat ke ingtang kring pensi Delhi Dispur apen diphuanta kichari kichalon chedon thorlo Lason si Carbing Long Thomas Council along Dr. Tuliram Longhang CM ang hoy kang ni penke pinang an Carbing Long District thoya jo lapen inglong ke do arara tumaphan tovar me lang pen chenglok ason kaching thura warsai pipon bomlo Nilip constituency along tame ki paching thura warsai ki pipon ason thek pon longlo aprang pen ki lang pangbar dam bulote non porivarton sarkar wang det pensi aliralon ki prek dolo Bonsita sarthe tokbi arong along amat kirilang so alang royalong ke ha komentu penone Carbing Long Thomas Council pen thengpia dilong selam piponlo lapen kedam tang ningkan hini so siaprang Carbing Long Thomas Council pen salok thu proesai claim ponlo bangso phi ke athengpi ke denta patang te dera joine atheng pianta ki thua joine bangso dilong rup railo
rat pen nang ki pachini do na tengke ha ASDC asongotum Karbinglong Thomas Council ki chari bo mahutsi ki kimpon puta pachini don bangso dilong non ki chileng no pindo lasila bangso alang roiso along kumentu si dolong kimi ki kimjima pusi ke chileng arara tungke chonghong tu pronglo athe non barikha pornang lilote lang ki thea hut ka chileng atum kisung pholipo lasinon prabjin pen selam siraka sonte mesenji pusi Karbinglong Thomas Council CM EM lapen MSC atumaphan chuning ripon thu Nilip dan Samsung iti Karbinglong Live. Pinya birta ke lapuan si Kangton Poniglo Kardong.